Orugirenka. Orugira Kyamunga. Naye otambwire kuruga Kyamunga kwikana? Yes. Okuurota amaguru gawe. Bulungi. Kiki ekikulesere kuruga Kyamunga kutambuza ebigere? Nsaba kulabira omuzuluzi Kizito mwana muto. Kwansabira akampeeza obwenge. Akakuumana kagira obusinge. N'amagara marungi. Akahabamu amagara marungi. N'amagara gatawa. Oyina emyaka inga? 12. 12. Otambwire kilomita zinga ozimanyire? Tomanye kilomita? Mwana orairo tamugurusi. Ndireje. Oyina emyaka inga? Emyaka 11. Orugire mpalisi yanka? Kyamunga. Kiki ekikulesere Namugongo olunaku lwaleero? Nenda kusabira abaziire banje bakakera bakatunga esente bakansomesa kandi nyenda nisaba na Mukama obwenge. Nisabira na babaraza banje basomeje. Basomeje? Oyizire nani Namugongo? Oyizire wenka oba oyizire ne tata? Nzire na mama. Ali nka? Ali kuri yo miso. Ali maiso? Ati totinire muhanda kutambula amagulu tegakuluma? Hapana. Omazire na kuzinga mu muhanda? Webali tata mukaije na kuzinga omwezi nga? 20. Mukaruga mpalisi yanga? Kyamunga. Mu district Bushenyi. Mwebale muno kutambula. Olunaku lwa leero mwikire akyabulayo enaku nka 3 omukoro gwike. Okuurota nojja kutaha mu Namugongo saa zino? Ani mpora ndije. Nina amagara marungi. N'abantu abanyene bona bashemerirwe abo kuba turiyo ntindisa abazuruzi ba Uganda abatandikireho kwikereza. Kigenderwa kye ekyaruna kya murundi guno wakatambula emirundi enga okwikana Namugongo okwijja Namugongo? Ogo no murundi gwa 15. Murundi gwa 15. Birungi kibyofunire mu Rwanga kutambuza emyaka ejo jona notambula? Omubirungi bintongeremu abana banje bakabaremirwa okushoma. Akona atansire kushoma abana kona atanse kora magabana banje bashoma barga stipo ibe barumbaza handizo. Neka yanje aba yagera obusinge kandi nangwa n'abantu abandi kwebembera nabo babaje. Ati kiki izire kusabira omurundi guno? Ata abo murondo ogo nizire kushabira eka yanje kugira obusinge nangwa nanye kugira amagara marungi kandi nanoko ruhangoranga yabasa kutereza ebirungi byakisemeriye. Tata Orugirenka? Rukunji Nyakyenyi. Amabara gawe? Katunji Afrikano. Emyaka gino tata gisobwere kutambula ku rugo kuwena? Ego. Mu muhanda omaziremu enaku zinga? 9. Enaku z'omwenda? Ati guno murundi gwa kayinga nojja Namugongo? Ogwa kabiri. Gwa kayinga? Ogwa kabiri. Kiki ekisingire kuleeta Namugongo? Kushabira eka yanje obusinge yonka. Naye kweshabira. Naye okwesabira. Ate okuurota mu bwomezi? Tinyine shonga kandi. Ndahura ndije. Muno. Hati nibyebyo betwina tuli Namugongo tukujja kutahamu abantu bano batambwire enaku 8 kuruga Kyamunga kuruga Ibanda kuruga Bushenyi na mu mbeera mu district zona eza western. Olwaleero olunaku lwa abaana baina misa ekitambiro kya misa kusa abarugire mu diocese ya Rugazi nibo bagenda kurembera esaaha eno. Era TV West tulo kubahereza buli kimu kyona ekikuja kuruga Namugongo. Asigaire Deo Kyaligonza hano Namugongo. Yabare Deo, yabare Mshiza, yabare Mnonga. Bambe, very impressive. Mabere Mnonga abantu wale kuba liyo okurunda ruhanga no kutamaye. Yes, tuamure bakabugera kwa liyo nabandi abana bato. Bamba bana bato. Abakekuru. Yes. Abagurushi. Kana okutwagambira TV on the ground turuho okureka ngo twakuba ntwereza buje mu cyone kirabe kigenda omumisho. Iwo tagire yo ogume ha TV ogumora bireba. Kana kutwabagambire abo bantu bo bahikayo kirakuwabohereza. Juti kuriko rugendo nakureba ha TV no watareba umuherezo twize nabo tunywe atebekane.
otherwise namwe nishima babere bakugira muhumurira aho munababigere mugaruke mutandukira urugendo rwanyu ababiro kwiva mu muhanda ababere byo kuri mu muhanda ababere akashento mu muhanda mwebane ruhanga bahereza umugisha mwebane mnonga ku ruga yitwe abayanjura program age asimukanye wende Bobs kandi guno mwami bisisi no nabo twakora nabo birthday boy echana chito birthday boy on the camera mwami KB kayemba tumwina hanawe birthday ye izoberi Evan yabari inyuma umwicuncururo kwe kugira ngo ibintu byatambira kunje mnonga na producer Priva tuenda kubendeze birunji enjoy this weekend bye bye. Sisimuka yabaneye kushyibwaho oyagala red rush wakuwe ulira boosti ulira funa boosti with the refreshing taste of Sting live switched on. Swift Initiatives Limited baturentera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebiraro namushanje byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mushanje omwakogo omucheka ije tugure ebituri kwetenga habesha zirweho abajubuzi mwije muguze byanyu. The Kasha Festival 2025. Our Kwakasha Country Inn featuring Vinka, Ray G, Truth 256, Tipo, and lots of entertainment from MCs and DJs. Entrance is only 10K ordinary, 30K VIP, M12 Tano, and Mezaya Gold, and 1 million for a platinum table. Kagate, Chabukube, Ruyanga, Stezo, Murongo, Ruborogota, Chezimbire, Kabuyanda, Nendize myanya Jerire, Akasiki Kechini Omira Konjere, Echa Radio Westing, Karium Changa Chanyu, Evrasha Turachumabio Kwezoku, Arika Jera Besen Launch, Eyaberwa Barapab, Omrich Kagate, Chizakutogota Stafundi Chire, Harabe Shongos Vamano Kushamura, Abarimu, Matt Henry, Megaton, Posha, Nikki Kembo, Kata Vibes Nala Uwain, Nice Boy, Jazz Fina, Imi Baby, Ize Laika, Hamona Banyakatemba, Oteferwa, Izocha Kedaba Heleza Baba Radio Westing, Mpaka Lasti, Oktaumka Skin, Shirinjo Mutwaro Guma Baburijo, Abeshti Nisa, Shirinja Mitware Ebiri, Emezane Mitwari Kumi.